le fo mai ma ala fa mai fa nunga le pa e maulunga o lo tātou tuna o le nei tā fou. I o le vinga lava ma le whaafitai tātou te awa i lo tātou tua. E pe na iei le tāpenanga lo tātou tofi. E sula lo na wha maoni ma lo na lofa. Ma lana teita inga i lo tō so i fua ma lo tātou ola. Ia le o tātou maua fia le nei tai au. Ia a ua malama i lungalu ma ua whaafonga maua lo tātou tuna o. Ina ua pafunga le ape upa whaile whaiva le seu ngā ngongo. E le whiawa le tala lei, e pēna teitei ei tātou, le sunga le of Sosani, le whio ngā lawana o Peresa le lua. O le sunga le of Sosani ma le whakasa a tō matangi. Ia, i le tāpo inga, le sunga le whangainga, sunga ia fuimono, ia ma le whaletua. Ia, mai whamawinailanga ngā whaafitai lo tātou tofi, e sai o le tāpenanga, a wale so i fua whaale nganga. O lo tātou turu e maise, ia, o paanga le tātou televise na maua le tātou tāpo inga o le nei tai au. Le ua tātou tu vai, a se fulma le fitu le nei, ia, o le nei voi masina, ia tātou te ave le mua i le atua, a se fulma le valu, tātou te ave le mua i le atua, i lona lava wha maoni, ia, ua mawhai ei o na tātou o lia fia le nei tai au manino, ma le nei tai au to ai lona alofa, ma lona ngale lei. Tau tofa o lava le nei le whakasa TV, e pei ona masani ai, i tai au te tasi, o le porkalama o le Talofa Samoa. Fe lava le vaenga lo langio e maua mai ei le nei tautua, ma le nei au unanga, ia mātou te whaatalo fatu, ma le awa tele, ma le whaaloalo, ma leifo mai ai whangu le lei o le nei tai au. Pai atu le mātou whaatalofa i, tai o ka le seke usano tono su tātou tunu. Ma se foi o le ka le se sofatasi, whionga le teitei fono ma le ofisa, ia e maise o le ka le se whapton ke usano Samoa, la lau al fontele, te male ka le siamal no wha komiti, ia se o lava le lava loa le ufai ngā duenga. Wha whele et foi ma, wha malo atu le tāpo inga na i tātou mātua pensione, ma lo le lange mamama le soi fo manuia. Lo le ufai ngā ruenga, so se whata whai tāulanga, wha nono manu a wale atua mana whamurianga mo lo tātou tuna o wholo whatu le tautua le whakasa TV i le nei tai au fau. Wha pai at fo i le tāpua inga lo tātou malo, whionga i lau mamalo le malo, mala na masiofo, tamaitai pālemia, mala na kāpeneta filfilia, ia wha pe fo i le whonftalai masu i mamalo le whanausu, wha amsunsili, mala ofisa le wha amsinonga, wha urulunga mtanga ruenga, ia male tele o kompanima pisirisi o lo tautua ina, lo tātou tuna o malo a fua i lau maua le nei tai amanino. Fa whela i atu i nei o tātou mātua, mai se lau fo i le pule malo a limfai pule, o sa o ama ta maitai, to pulanga te lavou, o alo ma whana uiti, good morning, malo le usu, malo le ngā lulue, malo le soifo manuia. Ia ua le vatasimai le sunga samau, ia no ngā sangaso le tino, ia e tātou te ia whaftaia le lofo le lii, ia o lo maupele malo se whaoi le tautua mle unanga, ia ua le mawalunga o lo tātou tudu. Whatala whatfoi nei tātou paanga, lo langolango ina le nei pol kalama, e pena iei le tautua le mtanga ruenga o le soifo manoloina, ia whapea foi le kampania nga le lei, le Uncle Johnny, malo lama, whaftai whai le whaiva, malo le ngā lulue. Whelava le te maua mai tātou whasalunga, o Samonei, o atunu mamao, ia o le vi inga leo le tua, ina o tātou le fo ile nei tai fou, na ua manava le telo ngā luenga sa whea ngai mai la tau na ngā lue le pōna pō, ia ua lau su seu foi, le mamalo lo tātou tunou, o le na o le atapena, mo fe au a ngā luenga o le nei asolua. Le asolua le nei Samonei, manato le asonga foi niso i tua le lulangi, ia po i tur ke lope, o lo o maua mai ei le tātou polkalama o le Talofa Samoa. Whatalofa ptona i whana waonga. Whana waonga le na o le atapena mo waonga le ni tai au. E le ngata iei la tau tono universite. Ia whapefo i kolisi maulunga, waonga tūlanga lua, ia se o lava ia onga whataitai. Ia onsai, ia ma whatotoa, ia ma whamalos, a waile o toi mamao, ia ona tau walunga fo i lea waonga le nei tausanga. Malo fo il pitola awa nei whai aonga, malo le onsai, malo le ngā lulue, malo le tautua i lo tātou tunou, malo whai o le whaiva,
Ia nei masina po le amtanga nei masina nya safa ta wai le lalangi le tau o le sao fa ya onga ia i lo tatu tunu umal lalangi atoa. Malo tu foi la unanga mtanga luenga le soifo malo loina ia la tau sa tau tua lua su fai tu la ele ngato skulati o le imtamai tau soifua o le imtamai tai fomai ia fa pe foi au unanga tu maoti e pe ona iai ia fomai tu maoti tono le tunu malo lava le on sai malo le tau tua malo ve foi ne yama noe fa malo tuai ia i so se au unanga lava o lo fatino wale manuio se tatu tunu ia pe o tavale ia lau fai pasi o fai taxi ia o nanga lava ia o lo ngā lulu e wale tautuaina o Samoa e o folo fatu ma fa malo atu tatu kalama o le Talofa Samoa la foi lau o lo fai la lo pisinisi o lo engalue ai ia ma fai ai lo sao o wale tama ainga o lo tatu tunu ma o fotuai o nanga mo Samoa o le nganga whaaftai ma le nganga malo fai o le faiva. Ia ele o poa le langi le silfanga le atua, i lau o lo lulu, ia ma whapena ona o fotuai o nanga mo nai o tātou tangata. Si tirta ma ainga o tātou tunu, tātou mori mawina, ia le tele o ainga le lei o tātou mori mawina, ia o fōringa vai ei o le alo fōle lii, ia malana whaasoa, ai maise lava, ia o i lātou o loo anga le lei, o loo ma papa au ia tunu mao, ia loo anga le lei mai mo nei o tātou ainga i Samo nei, ia ua o lātou, ia o loo te leile ta mao ainga, o loo whasafua mai mo tātou, o loo i Samo nei. Ia manato le ua, tāpena mai le tātou whaafefianga, e se i talai le tātou porkalama o le nei tai au, na fele na lo e mau mai tato fasalunga na fo wa va no lunga lo penga te fai langi tu mai ai lo fa Talofa e mai se o lo fanga ya tato ia le porkalama o le Talofa Samoa ala tali watu mo le tato fa vianga tala il tato maftanga le tao Fanga faio Samoa Vai le ai se babe na toia wau matalatala. O malepe i maota upo le tunu. Talatau tonga e tofi Samoa. Safatoa la tau mwhai wala wasa pepia. No!
So 5 minute na tale o le fitu. Ia o le Talofa le na mai le niusami. Le fianga longo malie. Ia e pei ona tapena iai. Ia le fianga o safato le fanga. Ia malolatu sao. E vato le fatu lima le mai moanga lo tatu tudo. Ia mai se oe lewa e maua mai le tatu por kalama o le Talofa Samoa. Ia mna tufo lewa lunga lo penga te fai langi. Le mamalu lo telo lo tatu tudo. O e ua mawhai o na mai moina le nei o unanga. Ia matu umai le Talofa mna tau na whailo. Ia o Paul Asiu. Malole soifo maruia. After Paul and after Mai. Tafawata early. Happy Monday here in America. Malole tawata ila usunga ile polkalama mata go fie. God bless Faftai. Pola sulava le mai na famnianga ile tato polkalama o le Talofa Samoa. Malova Faftai Paul. Faftai tele le after Mai. And mai solo faanga femo le tai mai. Mai a John Mao Talofa. Malole ala fai mai whanunga lei ile nei tai au fau. Faftai John? Ia, tu mai fo ima. Whamrianga o le nei tai au. Faftai tele. Anga le lei atu le atua i ngā luenga o whenga iei. O Mau Hunt. Good morning, watching you from Faleulauta, Sanganga #1. Malo Mau. Faftai whatalawat fo ile whianga o Faleula ile nei tai au. Teo Matavui. Mercy Christian Culture, Faftai, Mole, Nangamata go fi Faftai. Robert Peterson, soifo manuia, ele nei tai au fou, manuia le fono uso Samoa. Ia pele file mole atua, ia umale manuia le fontanga, manuia fo ile fionga le tamatai palemia, fe me Naomi, male palemene, alo fatu Faftai Robert, lo fatu fo ia lo toa mawaina tudo. Miu amosa, malo le soifo manuia, manuia le porkalamo le nei sofou, alo fatu maftatu nei sini au se talia. Faftai miu. Mau mai foi e pou, William Bow. Malo le soifo Maria. Faftai utato ure maile nei taia fou. Faftai foi le Fakasa TV. Mole au nanga ile aso mle aso. Malo le tautua. Alo faanga mai le laumua ni usila o Wellington. Alo fatu. Mai amawainga saufai. Ia le foua. Maua mai le tato por kalame. Mai foi ana famlianga. Good morning from Christchurch. Malo le soifo Maria. Malo le tiute, malo le unsai. Ia, le lopo ua. Ngase lo usatau le malo lo spo. Tapalolo. Ia matango fe foi fe au moli moli le tai au. Ia maua lava le loto maulalo. Ia. Walpa o moso. Lalo ema wai malo. A matanga fau lea mo au le yaso. Alo fatele mo le kalesia to matangi. Sunga le au sosani. E maiset fe au mo le faltua. Ia male no fualo. Fuao masieni fuimono. God bless. Faftai. Mau Hunt. Le fa good morning mai. Ia malosi fo mau. Ma kerita levi. Ia o mai ana famnianga mo tato pukala mo le nei tai au. O Mika Letuadni. Good morning. Ia malole soi fo folau. Langi mama. La songa fua ia matou le territory nei American Samoa. Ta po ia le fono le parlemene le nei aso. Maua se to 5 fa fifi na mai so ta tu tudo. Manuia tele nei aso. Faftai America Samoa. Nerio Sua, good morning. All the way from Sydney, Australia. Alofa tele atu mo oe. Vitu lua sua tafai malo. Good morning, soifo Maria. Watching from Sydney, Australia. Manuia le nei aso Faftai. Maya Vafi Fatau. Vafi Fatau malole soifua. Mai melepone au setalia. Manuia lava le yaso. Malo Faftai Vafi. La fayali I fale tui. Ta manuia I lau sunga. A Patsy Walter. Soifo Manuia watching from Alaska. Alice. Have a blessed Tuesday. Alofatu. Faftai Patsy, after tele le after mai. E mai se foi la ia le vitulua sua na fa malo mai. Ia ma la fa yali I fale tui. Ta manuia
mai se le whakasativi malo le tautua whaftai. Ia, ona ia tātou paanga le na o le ua, maua le tātou pakalamena u tātonu le tulai fitu, ia o tātou iai le tāpenanga o whiawa matau le nei solua. Pe ona whaelo mai staso tātou paanga, ia e moni au o le tai nei le afoleiva, ia e toe tau awhiai le pāle mene le na whono masani, e pe ona tolo po mai nei masina utona iatu, ia le wei wha moe tau suia i le tai nei le afoleiva. Na fo le sa tau awhiai le mauta ilona pre-sitting, ia le sa mai mo e lo tātou tunu i lungo le tātou walata i le whaatala noina o nisio tula whono tau whaofi. O lo ua tāpena e tu inatu i lumo lo la wafono al palmene e le liu iai le to whamale uta i le tai nei. Le la sa mai mo e lo tātou tunu le pona po ia i le whaatala noanga amata. Ia ma o le nao ngā fo i o lea whono amata e mawhai ai o na tali whaululungo mta ngā ruenga ia po o li imata mai tai ofisa inisio fesili e la ngā e whaipula le palmene ia o le tu inatu le mata upu po le tula whono mo lo na whaata o tonga i le lo wafono ia ma ave iei le to whamareuta. Ai whamalo atu o nei le afoleiva au ane ngali atu oe ki e lau le tō le tu eipi ia whapefo i le TV le malo ia o le mai mo iai taurumanga o le whono ia e pe o na tapena iai sui mamalo le pāle mene. E nei tātou ainga ia ua wawa iatu ma kaio ma taio tau anuu le fo ua ilunga lau penga tawhailangi lo lato whatalafa mai ia e tau lau fo ile tu i fo ilunga ina ia mawhai o na whailo atu i le turou ia e maiso paanga la tātou televise. Siana pari iso i fua lau le lei ma atango firpo kalamo le nei tai au ia walata i le tau le lima New South Wales Australia alo fangia ile atua fofanga uma o le nei aso card place whaftai. Le utu tau le papa Talofa malo le soifua malo mo pokalame whanofi le muaile tapo inga ale tunu o manuia fo ile usia le forosu al kapeneta ile nei taiao alo faanga ile usunga card place whaftai le utu aftai tele lava ia mo whamlianga ia maisa le mafta mai. Matai o tau anuu, ta manuia le pokalama o le nei aso whaftai. Naomi, ma vaenga vaiao, talafat Naomi, manuia whaiva matiute, ia o le nei aso, le atua o Sapota, e anga le leia Samoa ilan fontanga, ka plesa lo fatu LA nei. Talafatu Naomi, anga leile atua, ma faola na fa malolonga mo oe, le fo i le whanau. Frederick Lemmy Johnson, na fo mafuta mai, Sumika Talofa, ia numeltasi al TV rua, manuia lo aso, alo fatu mai pori rua, i Wellingtone, ia whaftai su, whapefoi ona mafuta mai master, ta manuia, mori atu le Talofa, ina o matua, ta mai ala ile suru aleki, tina ia taputaua, o lo tāpo i mai, tai au uma i lau polkalame, whamria le atua i au tiuta ne yaso. Whaftai master, na pe foi ona te mafta mai makai o tau anuu lo pelele Williamu sope ope ta tau walanga sope ma lo whaftai. Frederick Lomi ia ole nai whatai manuia mai whaftai Frederick pe foi ona mafta mai stone tawai soi for manuia watching from Tahiti ma lo whaftai stone manuia fofanga ole ne yaso sena fea la wone ia olo amailo na fatu mumu le nei tau le vai longo lo na fia tele wa ulia le sofou tai amete avini po tai amete vini ta maria ia alo fatu faftai tili feleti fo nua o tau malatou Nico watching from American Samoa. Well, Kesene, Kiora, from Christchurch, Manuel Fonosole, Tunu, Sal Fameka, Alofatu, Morpol Kalame, Balomwelu, after Telele, Mafutamai.
Ai mai se foi a ta mete le lo fatu faftai. Wili aleki talofa ila ufionga malo le soifo wili o pito ngalo malo le soifua ia matamatatu nei Oregon tono le malo tele God bless faftai malo faftai Frederick la foto maftamai ia o New Zealand ia o kilani o lai mafuta mai ai malo faftai tele le maftamai ia o na ia tātou paanga le nā, o le sifoi leo atu mai ia moeama ngafa, na fo ua maua mai le tātou whatalofa o le nei tai au, pēna baba ia tua ilunga lau penga te whailangi, ia atu mai fo ila na whatalofa, ma ua whailo mai, o le mafuta mai, a talafatu manuia le fono uso Samoa le nei aso, wha le atua, manuia i o tātou wha mga uma o le nei aso, fai malu o tō whaiva, alo fatu mātou nei Hawaii, ia whaaftai, a lisi ta whao, ta manuia, alo fatu manuia fofuanga nei aso God bless, mātou matatu I Sydney, alo sio langi o malo tuki, ta nielu le malu, ta ao, ta alofa uso, manuia lo aso mai au kilani, alo sio le nai, soifo manuia, le whatasatu I vai ngā sātu poitea, sa auni fo I le aonga, malo whaaftai alo sio, Mau mai foi e mo le sang por tele ia faaftai tele le mafta mai lau sunga sang por tele ia o le mau atu lo we mafuta mai e le tatou por kalama o le nei tai au ia ole te lau foi le wa mai le latou faamalo ia mo le fono uso al parlemene ia ma le taua lea tala ia le tusi o tatou tatalo mo tatou taitai ia fo ele taltonunga ia o alava ia suanga ai mai se o lafonga ia matulanga o lo anga ia ta o le tunu ia ta otope ia la to ia maule to vai lo tatu tunu ia mai o tatu talo le yanga leile tu ia maulo la to fimali ia wale tau tuino Samoa ia ta ia lo tātou tunu I ala o le atua o le mea tāua lea au ane I whai o tātou manatu au ane I whai so tātou iloa a ia tai le tunu I ala o le atua I ana mauti no lea tātou te safa ngā ma manuia mea uma ia matau lau o lo tātou wha moe moe pela ona iaia whamnianga mo le whanausu ia ma lo whaaftai a tau tau sa tu mai alo whaanga ma le whaatalofa ai mai se o whamanianga mo le whanausa le tunu. Le wewa vai atu a tu mai ia le whatalofa mai a makai o tau anu, makai o tau anu le na ua, a mai atu lunga lo penga te whailangi, ia o lo ua tu mai aila na whatalofa i le nei tai au, ai mai se o le mafuta mai, ia tono se lo whanga o lo mātou nonofo tāpo i atu I siaro, mo le amataina le whanausa le tātou tunu nei tai au, ia ila nganga o le tua e whaafoe ai whaiva o le tuda o manuia le ne yaso whaaftai tau anu sina peta tala tonu siale so I fo manuia po kalame God bless o le mata matatu I Gamira I Brisbane nei Australia ia whapefoi ona mafuta mai ia loto ma lo loto shek so I fo manuia ia o lo mata matatu I Melbourne Loto lau fili, whaaftai tele, taile mafuta mai. Tole a foa sava vau. Good morning. Se kia tātou nei tai au. A mata fo ngā ruenga nei tai au. Alo fatu mai melepone. Whaaftai tole foa. Ma lo ngā lulue, ma lo le tautua. So pase wala, manuia le fono le parmene le nei aso. God bless Samoa, mai Sydney, whaaftai. Ma pune tau vau. Ia o lea e whatalafa mai talvatu puni, ia al fatu mautou nā tudu, lo whatwhen man manu, ia mautou whatalafatu. Lo to lau fili, so I fo manuia, te pala, manuia fo I tau ulmanga, al fontanga ile nei tai au. Talafatu le, ngā pule le malu, ia manuia lau aso, whaaftai pule, whatia oe male ainga, ia maise ia o lo to fianga inai, satu ia tua. Ia mai a pepine nei vila fo I wa, whamania mai, ia mai se le whakasa TV, malan tautua,
manuia le usia le fono i le nei taiao mafu tatu i Brisbane whafte tele. Mata watu tatu taimi le usfunu minute u teinei le tu lai fitu le ua tapena mai ia eni Sapelini whatalvatu ene ma lole soifomoria lai mata mai ia whapefo ia ma puni nau whaero mai taimi lo ia iuta. A le ua tapena mai le fionga tole foa. Pēn se la fia o le solua ma le stofi ia e whapena o na tu ina toi lunga ia se fe au fo i o lo tapena ia i le fionga tole foa ia walo soifo maloloina. Io le tapena lava lea nei aua nei tu au noina i tātou. Mai ale fionga tole foa ia ona tapena mai leo nei tātou whawhiwhianga ia wā le tātou porkalama o le Talofa Samoa. E usmele mai moa e le sao tole foa hymns ma whawhiwhianga o le nei tau. Uso, you all right? Is there something happened? You wanna talk about it? Yes, if it's alright with you. What happened? I think I'm sick. I'm not feeling well. You want to go see a doctor or nurse? I think so. Okay, let's go. Okay. Understand and support each other by talking openly about these diseases. Nothing is impossible if we give each other support to talk about it. Getting your tests done and allow appropriate treatment if you are positive. Do it for ourselves. We can be safe from sexually transmitted infections together. All we need to do is to Talk it, test it, and treat it. It's as easy as 1, 2, 3. Exercise is life. Famarostino oleola. Mal famaro skingo e mo mo la no nga fa bebela ro kingo. A ka we ken bela fa lo exercise wo ma fang fang ha ye po ru si mo ko ia. E so ngo ro kingo o ya le la ma ka de pula o pe ke skip. Ya le la ma ka exercise ro ka o skip. Saule pongisa, ka amai le fili le liong fa inga ka, o kongu mga seu ka o au, o menga le mafai e o au, o mea fole pope a ka fao, o tang oi wau a mea mai lo king, si pala pa ai pale manging, e mong, suiki a polo lau tiki a kile milo, waka a ka ia pa o. Kogo leo se ka skoro, so 20 seconds, 90 seconds. Wa le dela ia. Dela sound ro wale. Ol famalo siu. E pewa o fomo fa. E mo mol fa vai. Ro ingol fa vai o vai, o vai lo vai. Aso solo mga palela ka ko. Fai ka ko vai. O mo vai. E ko i. Apa de ri de yo. Yo vai man lo show square. Ya, pa kia le ro kiu. Ku le lunga. E kai ko ro se ke fai. As. Do. O meio o. A. Lim. On. Feature. Ado. Iva. Sfuru ya. Como foi lá é. 30 seconds se ke malolo lo manga. Ya ko ar ko lo listio se. Babela o pulang e fai lo po kasi o ke le uma ila gale mo. Ai malolo vai la ro pape. Ko le lo manga va pasu se kon se kilia lo manga. Ya. Vai lo se ki murmur. Ol fa vai a ki ngor na ko vai. As. Do. A. Lim. On. Fit. Jar. E. Skolu. Okay.
Sip the Holy Ghost, got me down with the toast. Make a lead a post, so remember. Ja, so wal lại kiki hoi whālusi. Ja, mai role i. Ja, saola mofo. Ja, alohi, as. O. O. Ha. Pima. Ja, koma. Saola manga. Kodua siki whai. As. Lu. Lu. Ha. Pim. On. Fit. Iba. Sfut. Fua lau whalonga o ki ngā wai e whalima ai awara sfut. Hea la seki. As. O ruma lau wai mangko ruma wai ai nei whaia kua. Lera la whai kua wai. Pe e peo la paile. Ia kua o. Le peko o wai. Teo no le tas. Rua. Rua. Mal. Prima. Ja. Koma. Rest your body longer. Please stand. 30 seconds. No seki mulmuli. As. Dua. Tol. Baha. Lima. No. Aulo na ngai mga. Ya, ngai ufuno le fa pe kule lo kua. At lo kua. As. Dua. Tol. Baha. Lima ya koma. Se fa saola mga. Ya koeado. As. Dua. Tol. Baha. Lima. Ya koma ya koeado. As. Dua. Tol. Baha. Lima. Ya okay. Mo fu mai lunga malolo. Stretch your wife, my wife lunga. Stretch it. 10 seconds. To the floor in the driveway. My head is aching. Exercise is life. Faamisionare Oleola. Exercise is life. Faamisionare Oleola.
si pati mai na wa ama mo sa sa ni ko asa ya ile fo da si anga fa fisia
Taimi le Talofa Samoa le ua tasi minute ua tainei le afo le fitu. E whawhile atu mo te whamalo atu i le tapo inga lo tātou tiro. Mese lau sila mai moa i le nei tai au fou. Ia e pēra masa nei tai au solua, masa lulu tai tasi. Ma futa mai eile o nanga ma le tautua. Le kampania le SAP. Wala na whaalau ilo masani mo le sila fia. E pā anga le te fo kampani i tu tonu le tātou tino. Ia ele folo sila mai. Ma futa foi ma to finarona. Ia wala wha moe ma por kalame. Ale kampani le nei tai au. Ma lori le alusu. Malo fo la sunga te pala nei tai au. Ia ele ngate le tato o whaingal winga foi. Wala usuma e tautua. Ia tato tunu ona o tato pokalami whatatia foi. Le aso me le aso. Whatalo whatoi whauriso. Whaman malo Yesu Kiriso. Ia tato sui matamata o malawa i le nei tai au. Ele ngate tono si tato o tunu. Al tato lai tu sao mo tato a ingolo au mau i tunu mamau. E whatalo whatoi foi. Nei mato prayer warriors i oile officer. Ia mama Nino, ia o mama Queenie ma papa, ia ele ngata ilia. Whaiwhi au tofi o mai tono no taitasi o lo no futalo mo si o tato atunu. Le ngata ilia o tato ngaluenga whai le aso. Le whaangaloina fo nei tinama te mama tua. Usum tua ngane wala usum ngaluenga whanau ia onga. Ia ele whaangaloina ia tato o lo o tato ina o tato a inga le fatu a inga. Mana ia? O lo o no fofo ima whaiele pitola au. Ele ngalo o tau, ele sinafola o tau wafu. Ia manuia lava o tau, ona fo i o la o tau tau tua matavela i tono tato a inga taitasi. Ai o pe ona masania i tai au solua masolulu. Ia o tato pokalame newa se valval mai foi. E tu ina atu ia le vaenga fo i wo o i whaalau loa tato company. Ia ele ngata i lea o a foi. O tato o nanga lo mawhai tu ina atu ele ngata i tono si tato tunu. Ai mona i tato a inga lo au mau i tunu mamau. Ai le ngata i lea o poloki ti whatatia. O lo awai e tato company me vava alua ai manisi o whaala putuputunga ele ngata i lea o paanga masani. Awale whaale a tilo ni si vaenga o lo mana o mia ma o atu i fo il sosoani le seapi tono Samoa tapula. Ia, te manatu la o le a tau loa i le aungo aute o le nei tai au i nei a tele se teimi e manino ilo tātou tino ia i le tautua fo i mele unanga al tātou kompari. Ia me se le fo kako mai aku luka maiki. A leo kako la kako ia sofifia. Sa le sa no anga tapuala ia e pe ona ia le tātou a sauta maiti. Ai tele lava i masani tātou company ana whalau loa ia sofa pitua. E umala sofa pitua ai tu ina tulva ia sofa popo i tasi. Whaau. E whaau mai na ia whainga whaataunga tātou a inga. Mana ia. O lea lantua whaau mai le vai aso tona i atu. Le tātou whaalau loa mula sapa e pae whanau. Le tātou White Sunday Special. E whaftai atu e bea ma whiunga tamul moli. Ma fonga tamul moli ala whiunga to ali. E whaftai atu ai tātou paanga umalava na whaatau i tātou la lata i tasili ngata le mega store. Sap ai tele, sap lo te mau. I ma tātou la lai lua mo tele sa la whai. Whaftai atu ai i la o to so tau au. Ia le ngata i leo ato whenga whaatau ngai le whangaluina tato a ingan whaatau mai foi mai atunu mamau. A wālava i le alofa mai i tato a ingolo i ni Samoa a whaftai to i a te utou. Ia au le vai aso nei na amatai na i le tato whaalau i loa o le October Special. Po whalau i loa lava ia mona o ki topa i whaaluina ai. O le tato whalau i loa le amata mai le susful tasi o ki topa. Se ia pa ia le aso susful malua November. Tui natu fo i le taimi le te tina uma mai tato o loa i whaaluina na tato October Special. Ono temi nei le malanga le whiunga toto ali. Ai te loina fo i saso ni vai aso tu ina tu fo i lunga ia nisi o loa. Ai le ngate leo tato 30th promotion i peona masania i whai unga masin taitasi. O tato October Special la, tele na wha packages.
Awai o le no fusila fia mo malo tato tunu I to tele fo yo tato ainga malanga mai fafo ele ngata I leo fale a pitanga temine upgrade umatangata walo tato tala leo tato borders talu ona lockdown tato mo toto santa wai no mele lei umalawa tapin pena ima malo tato tunu o lo o maua o mani o lo I tonu tato company ne te I tau tuni me se si tato sap mega store e tele lava na tumu tato pakanga I yaso o mua fintan tau su e ia pakana I si vaenga o lo avanoa I tato sap lo te mau sap vai tele ailenga te lea whapeo sau printing a le te latu le tumu o e avanoa tato sap vai vase fai lo printing ia pe tai fo mea o ngana I whana po ani mea mna o mea na ka na taina o lo iai fo tato cafe o al tato October special packages o mo fa aluinai te maole package na ole se lau se funta la ma wailale uli ma le lau papa auli se tau lau papa auli e se lau val lima tala a tula ele sao o life discount le lau papa auli e ava tu fual auli pe tu sao yai al tato la foi le se tato package se lau se funta la o lo ma waile tato sandwich maker po le flying society o is tamata yo ma tato tipo ti wila stainless steel tasiti si fitu lita o tato o loane ia ma fena fa ngai fa ele breakfast ele ngatelia fa ifo se afternoon snack ia male snack ile po tele ale moe wa sile ai me ai mama na jo ai me ai ma fa la tu fa fintana ala mai tai o fa pe ki ngalo banga ia tele lava la tato packages lo ia fo tato package se lau limas futala o lo ia tato blender o tato toaster ia le ngata le tato JV plastic kettle o tele si to ainga sandwich press o tato rice cooker o falai wila ia ma bench mixer mo nei bainga ia fa la to bakery ma bainga ia bake o lo ia fo la tato packages o lo ia le tato bar fridge ma le tato o ngā mukesi a fe fase la iva la le package lia ia o le for burner le tato o ngā mukesi e fo la le si tato o ngā mukesi 5 burner la maua fo tonu tato falo lo le ngate le to ai tau nu fo ia tato o ngā umu alu le wila wa esi lama le preference ka aka esi if you mana o ngā umu kesi ia esi if you mana o ngā umu wila ia apple lava tanga taila na ifi filinga o lo mau o mai tato la o lo iai fo ia tato mo vainga ia fai lato clinic I mean not clinic vainga ia fai lato cleaning companies e oi fulu ia fale o mauta officer ma vainga fa pena o lo iai fo ia tato packages o lo fe talafea ngai le ma o tou le tato package le vacuum ma tato water plaster ile na ole ono se lau iva sfulu iva ta la lo fa nai ale ngata le o le tato industrial water plaster ma le tato vacuum industrial for pe fa pe o lo iai so company o to ina le tato tunu I me tau kilini ia o lo alu na o le lua afeto se lau iva ta la mai lon ta masa ni tolu afeto se lau o lo fa mama avenga o ma ia nei o lo mau o ma tu tatu company e ala tau tua tatu la tiktak o tato o lo fo ila nei o lo mau fo mo fanya fa taunga mai tunu mau o lo available o mai lunga tatu Samoa market o le tatu website le www.sab.ws o le tato Facebook page awal Facebook page lava ia e lo taitasi atu ai packages ma avatu ma le tato link na e titanga e press on a direct sa o lo la ia o e fai melo whainga whaatanga online ai le ngata I leo mona e tato a inga lo au mautonu I upolu ai le ngata I leo sa vai ai ma mau ma tau langa sa le longa ai le ngata I leo apia ia e ma whai ona download le mau app I tono lo telefoni whaatau mai e tato o loa nei ona kili vai na tule ala o nanga tato vai nga mau app ai awane ngalo nei te e sila I foile o maua se o loa e te le o momia o lo emo o mia e ma fai ona e message mai lunga le tato I tu lau le sapa pia Samoa ona mato activating na tu lea
po fea lava le vaenga o am fai melo whainga whaataunga. Ai ia isi mo tato vaenga online. Le si vaenga whapea like just instantly loa mai ia lato ai lofa mai lato ainga mai atu no mamau o lo fai mele whaatau. Sau lola ia i whalau loa a wha mai. Lo sau piki a klo whakau. Le fai mea Ale I linga fai mea ngai. Sorry, my dear. You have to wait a bit, maybe half an hour. Yeah. Se ilunga fiki melo whatau to tono tato whatete inga whapero Samoa market. Se ilunga in my le notification o loa in my se ilunga lava in le se le ni tono tato account ma confirm itom failo la iana release atulo o loa ma amai le order number awai ele tato order number nai tu inga tu inatu ile tangata le whaatau mai lo o loa mai fafo. Ia ma send my fo ile mato notification ile Samoa market e confirm mai o loa o mo infa mauni ia lo fum talanga lo e suma e tato make a story uplift lo whaatau mana ia e mo fai fo ina whaatau mai atu no mau tongi mai kiliva pe whapea le ava no se sil ainga suma I tono whalo lo e confirm le uka ia e kiliva sao lava but we'll still keep you in a loop along the way e whamautu o le whele mea lo o ai le vaenga o le process wa e le tangata fo ina le whapea na le whai me lava le whaatau kiliva loa e ai fo ia tato process it tano ia tono tato whalo loa le ngata confirming o le sautu tono le se leni o le aluatu tua e issue tato invoice o na avila ia I tua tato pepa I le vaenga stock control e ki lia tua ia tato o loa ia ma ki li vai na tu loi ma o ta malawa ta puala mana ia malova tai tele nei fa mama venga mai se o malofa mo tato tu ia wala tato ia le vai tau fainga malofa fo ia le packages ia tau ia o lo wa tele le fa mama venga mo tato tu Faptola la vai na oktopa. Sa ole faptola Ia, awai pe yo tato masina ta tato tau sanga. E tau e fai lava I tato fala I ina ia tato fala loa ole September special. Ai le ta wala September na ta o te wila. Na ole masina tonu le te wila. Na I tato July special, June special le na faalu la le independence. Yeah. Ai ele fa pena o masina lava na ele vai aso fa popo o le masina soani ai e fa o mai na e fainga fa taunga o le ala ele o mai ele tato fa lau lo la semul muli o ke topa ai fa o mai la sasfutacio no bema ai pe on sa no atu tuanga ni ta puala I tato fainga me alofa o lo iai fo I tato o lo fa pa wina me le tato brand me America le Ashley ese mai le packages ese mai tato packages nei awai pe tano atu le matanga tato pokala me le ite na o mata to o lo fa pa wina o lo iai tato recliners o city no foa o tato coffee tables me le to engole Ashley awai to tele si ainga o lo toi fai le ia la tau fale ona o le malanga mai o tato ai I le fai unga fo nei tau sanga e la toi fo I lava tato le me masani fo ina le e la talata lo ia te sema expect lo tato ai ngai o mai le la toi o fo tato le tu langana le la to tele mai tau wina le o atu fo nei tangata tonu e fai le quote a to lava ia o tu lai fo matala to o le fai le vaenga o le fai le vaenga o kalmana e fa long atu me o tal no tanga tele tan no me le a nga fu nai ai tan no la wala tina e no la to ainga ele nga tele e malanga me ta to ainga nei family reunions o fa poiponga ia un sau fa e o samanga pe a tele lava e tu langa ele fa ngalo ina maliu mo tapenanga ai o mai le to ai nga me tunu mamau ele ni me a fale o lo fale o ka e o ko fai me o kala ale fa pa u le tu ina tu ia o lo mo fai ona fa tawina e fa to tunga ina ima o tamalawa e o mai to ai nei o mi mika pe ala ngo foi o New Zealand Australia ma America pe a tau mai tau mai ai ko e me strong ama bestia o lo ma we to tono lo ma o tamalo lawa molo ia tato city lau ai mel vaenga le Ashley
a favor se lau iwa e ono sita lo ye tato L shape mo le vainga le Ashley lo tato sitting no 4 sira 2 sira 1 sira o lo maua o mai tato mega store le ngate le o tato la fo I le motele se la fai le instead building no fai fo iona e inquire mai lunga mo le tato Ashley e fatau mai mo tato inga o lo inei le ngate le on me alofa fo I mo anniversary awai nei fa na o le fa fo uma ale retire mai ni Samoa la tutua ia te me alofa tonu ale mo mama te alo fatau se la siti no fo mai le vainga le Ashley pe ala ia le to tin no fo mai nai America ia ale fatau me olo America tonu si tato tunu o le ana matau lava le tato company o le tama faile tu ina tu o loa ana ngata I se tautau ngofie whamali ina ilma malo tato tunu e le ngata tonu Samoa ia au tato Pacific Island Nation o loo tu lata mai si o tato tunu o ia mawhawha tu kelope Malova aftai Rona mafuana ofisiringia le whapatoa le nei mo le masina o ke topa ia o le taulava ia le o ke topa Lona winga ono ye foi se whapitoa November e se foi lona tau o le saole ia saole sauno anga whaftai ta poala mo whafisili o le masina o November lava ia e amata tato pre-Christmas special a waile to umi o ia te sema a tato whalau I loa lava ia mo le October special tato tau lava na ia mo le taimile nei se ia pa ia lasa sfutasi o November o foi la ia tato 30th po las tato whalau loa e follow mai tua ia e whapa o tau fo e time frame e whaalo e tato whalau loa o masina o ke topo te loa ina e whamana tui nei saina le single state le whaila so sfutasi o masina sfutasi o tausanga so e foi la tato special something big is coming up soon e maua lunga tato ala tane ai le ngate leo tato I tu lau le sapapi Samoa ai tu puia topa ia le fai unga o ke topa na ia November tele lava ia polo keti o lo o fai e tato company temi nei so o le fai unga o ke topa e fai e le tato dinner fundraiser e pe ona whatanuina last year I le Tamisina Island Resort so ele o se taimi mo fai whatinoina e le tato company ia lea fo I vaenga a wale sosoani e tulia le society o kane se tonu se tato tunu ai le ngate lea o le tamawhai lea e sosoani atu I le te eina o le kane se so se vaenga o le tinu o lo o afia ai ia usum tuangani se tato tunu o le tato polo ketilale ai so tau au pe fai pa anga ai ia le tato company ma le au vainga le sifa lo sui nei le IPFC o le tau sanga tuna I atu o tau sanga I tua atu o tau sanga le o tuna I atu na fai ia lava ia luncheon na fai lava I o le tau mesina but na amata tau sanga lo tuna I atu o mai se vaenga fo e le afinga to ali e whatinoina ia le dinner fundraiser so we managed to come up with tolus fulfa fele fa inga se le ni natu inatu ile kanesa le society kanesa tonu sitato tunu u ile to sanga tona yatu so we're hoping to get more than 34k this year Malawa na amata ile va so tona yatu tu fa ina tusi ia I tui fo I mamalun malo tui le kapaneta ia le ngate lea o pisinisi o ofisa tuma oti ma vaenga fala putuputunga ma vaenga o mana ia awa fo le awa yatu for this great cause if sosoani tuai wai e sangata o cancer survivor tangata wa malo mai le kanisa o lo soifua mai lava timini tangata la ia fai alato testimonies so how we managed to raise the money last year was ngai ia tato vaenga fo ina tuina for auction le na ia le lawa o se tu lo o le afionga ia Nathan Bucknell le pule le Tamisina Island Resort mas shave le ulo skama a mata tu lava le bid I lalo lua se lau
na umai foi lua fe fa ele fa ingal sele ni na race mai ile pidinga ole otina lawa was tamo nefin mana ya ele tu langa na mana ya ole sele ni la mo mai to yo fotanga ta nga nge ala ulu se tu lowa se mo mele lua fe mon tu ai se mana ya ai fa fungai la wa e shama se mana ya fa te foi so engole a te fe atu la ta puala e to fa fungai fele alo silmana i ole ni ai ole tawa ole nga fa tai fo ile company le sap ele ngata ola na au nanga tuina tu mole tunu ya le fo wa o lava ina apatulo na au ina society pena ele kanesa ya ma o se tautua le tele ole matau ia ia le to company ia ina to o fatau mai fafo wani fafita o lo fe ngai pe mal company le mele fatau inga mai fafo me se lama i le va ma ainga nei o ia in fafita o tu le mai wa ta fon failo ina ia fo ia ia pe se fata ta inga ia ole fai mai le fatau fafo ia me ne wa to sui fo isa monei o tupul name Paftaila mo fafsirita puala ona ia tula fono foi altato tanga luenga o commerce industry and labor o lo apai de fo le tato company ala le fatino ino no tiutify ile tautua ino tato tanga fata po tato pa anga fata ile ngata tono se tato tunu atunu mamau le talina lo fafsili ele oni faafitauli ona i vaenga lava o lo mawhai ona soa lau puleina awale au ngana tātou Facebook page a whapea le te unsure mai o ia tunu mamau po o leito saulo a inga i nei tau suisi o loa ele mawhai ona mātou whaatino ina le tūlanga ona ele o tau a inga le nei o tongina o loa e mautu ina atu pau lava tūlanga i o atu i lato i tonu tātou la lata i tasi o le piki ino o loa in terms of them changing the product that you're buying from overseas ele mawhai ona fatino ina ia le tūlanga whapea se vanga nā lava wale maua awa esi taimi fo ina le ia ina i delays la i ti lava o tātou waa so e mawhai ona mātou tau ina tole iti e le vai aso nei ai toa text nei mai lava ia le PFL po the shipping company le amai containers o to delay fo ile si vai aso tasi a whapea la o le masinta lava lan tutongi ina mea tunu mau ona la se singa mam ile vai aso nei ai o to vai aso na o to delay tato va ile si vai aso e mawhai ona whai le fitu na inga you can always talk to us e mawhai ona mato tu ina tuni option e te filifili mai ai a whapea la masinta lava lea we can give you a loaner just foi ele apalai mo tangata uma unless we talk it through and then we give you se tula papea so I'm afraid to na to se loaner te whaonga ina mo sina taimi se ia tau nu mai le tātou oka e mawhai ona la e mawhai ona apalai mai ai peti fim na alo to se o loa awa o asia singa ele whapea o loa lava lea i te tauna iai we can always change to either o se pusa aisa po o se tusala na tau male a whapea la o loa e shua mai e te whina o toi sui ai tu i masinta lava i mawhain toi whatau sisi taimi we can do that as you can see o le mato au nanga lava ia e flexible so se mainga e le mo telefima na o ea foi e mai fo whapea e oka se leanga ngai o akalango melunga TV ale service le a mai me kwa ese mamawa so ai me sa wa o ya ku ye wa le kwa la vea lunga le online so le o le si foi mea e survey o fala o lua ai ku se le fai sa le sales reply serving ai luka me lan complain lu fa malulu atu fa mol mole la po le sales reps are serving e fa me pupu sasa o kai a pupu sasa o fala o loa our options here I'm fine to ina sai fa tupu manatu fo i lo sini nei tai au e fa ona to ina tu a fa pe fo i si sele ni to toi mai ai e ma fa ina fa ngali credit value lea e va ai po ani se o loa but it doesn't apply to everyone it only happens pe arise mai se tulanga fa pe ni pe o le fa facility le finga tapuala ni tai au ma lo fa tai ia ono tata fa tulanga inga rona
na to fo to mo le sila la le so tao ia e pe si va nga fio ia au le fa mai na mo le so lula ia ia wale fo tatu te filo le so tao Faftai tapuala ia o te tatono le a tele lava ia nis fa poponga wa e tele ia vaenga fo la tupu le ngate le fa unga nei masina o le masina a tola va novema o te lo ina o le ale ai lava masisi o lo team ia mal mato vaenga ile ngate le la fionga toto ali o le ale no fo le ia wa te pisi lava le a ele ngata le tele o le a foi o le falawi loa ma pa u fo ia la tu ina atu almana miele se leni te amai tonu a wale incorporating a leo tato company ia tele ni si falawi loa ia so iluma a wale o tato company lava ia ele uma specials ele taimi fa patite ngon tato October special ele uma lo October special uma loina tato falawi loa e uma to October special alo to ready my list tato falawi loa a wale tato ina o to ia fa maliena o to o lolo o mawe ton tato company awa ai awane ise mindset finally o kastong ta o lo mawel se le tala fa pena e ono mafai ona take into heart but it's just that o lo ananga tale tu ina tu i tau if it tau i le mal vai tau fo e tato si ipelea o tau tato shipment fees ma tu langa fa pena o le ale o tu stan no ai o te lo ina la so tai o le afa pula tu fo i anisi vaenga o le a o ai le tau tu al tato company ele ngate tono Samoa tuno mau e fo le tato la fo o le a te fatuina le se Samuel Masina fo au te lo ina to anga like ma follow le tato page ma invite tanga te lo anga like mai ona e lo o maleo update o la tupu mai tato company sorry o si se atu lo tala it's not a new location o le relocation o le tato branch etasi o le a tau nu uma launch ile Masina fo ia fo isi polo keti o le Masina fo ia so soani atu ai fo inisi vaenga ai one ngalo nei te fa pese sina le society ka ne solo so tau ama tatu company ala fa la putuputunga o lo o fa wow pe ia le tatu polo keti ma tatu vaenga o to manga mo e poponga tia o lo ia pele tatu pusa le ma tatu fa le o loa poi fi fainiana donation le ngate lava se tu low o toys mo nai fa now i oni apia onga foi i o lo ova no tatu company e ala e avele mala e tu ina atu ai i lo fo ai i si tatu ina e tatu walo fo i o lo i tono le to manga mo i poponga tia ai mai a nei ia ai si fa fasili mai le tatu pukalame ni tai au e me fai una message mai a pe fa pe to friends me fai foi una message request mai a to tali to la to so fo o ile la tama fai tali atu ia ai a one ngalo lo ava no fo il tatu i tu la le sapa pia Samoa e te message mai ai mo te tali to la same vibe ai mai a nei fa tai la tapu ala mo lo no le ngati le tatu team MCR o mo tato lo ma October special o mau o mai lunga tato alata ai le ngata le tato online team a mai a nei manuia lava fufuanga nei aso fa manuia le te auto uma lava tai le to fina rona pe ona fai masuia le pulenga ma le fainga renga ale company le sap ya wala to pokala masani ta solua ya to mo fosi sa ponga ile asa tai hao o ata lunga fo ma pokala ma Talofa Samoa tato toi fei la ai le fefia nei manu tele ina fai vole nei taiao mai se tapo ina le tiro manu yel follow sol par mene soi foia manu yel nei taiao